Сегодня такой святой праздник. Я поздравляю всех мусульман мира, нашего большого земного мира. Желаю всем здоровья, главное, чтобы из года в год мы могли вот так радостно отмечать такой святой праздник. Аллах kabul etsin. Yüreğimize gelgen negetliğe, Allah'a tilegen tilevlerimizin Allah kabul etsin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Allah. Yaşlarımıza sağlık versin, yaşlarımızın yaşlarında şularına kaygılarını görsetmesin ya Allah. Barınızga da sağlık da tileyim. Etkin sadakalarını Allah kabul etsin ya Allah. Ya Rabbi Allah, sadaka etip olmayan kuyda Allah bizim etmesin ya Rabbi Allah. Tatuluk versin, tatlik versin dünyalığa. Ya Rabbi Allah, davbalaktan Allah saklasın ya Rabbi Allah. Kaçağın etmesin, çabağın etmesin ya Rabbi Allah. Yakşı gözden karar bizge özünü, kullarına Allah yazığı çıkıp Allah bizge yakşı olsun. İmansızlığa Allah sen tüz duvan etkin ya Allah, dünyanı buzmayla ağan. Musulmanlığa sağlık verin ya Allah. İmanla bereket versin ya Resulallah. Я всех вас от всей души поздравляю, наша семья Асидяровых. Желаем вам здоровья, благополучия. Да. То, что мы делаем, чтобы это было во благо. Аллахума амин. Амин. Аллахума амин. Аллахума амин. Субханаллаху, субханаллаху, субханаллаху.